Come cada an è d'inse publiqué ad mes de ie et sue bilans demographic, un résumé des révolutions de la population en France qui présente chiffres claus tau cum et nombres de badudes, de maridades ou enquer de décès. A tau que permet de davanteia so qui hara mestie arabiene en termes de logement, d'éducation ou enquer de santé. En 2022, et sol de natural si era différence entre le nombre de badudes et de décès qu'atteint et sue niveu et mei baix des empuches la fi de la Deuxième Guerre mondiale. En vede aquests resultats que ens podem questionar. E vivem una crisi demografica, mais qu'at sabets eras estatistiques que són tostem a analitzar e a ficar en perspectiva e que això que vam fer a massa dans aquests 4 minutes. At purme de ie era France que comptava 68 milions de poblans, 200.000 de mei qu'en ie de 2022. Mais aquest rapport que muche clarament que la natalitat ei en baix d'abet nombre de badudes et mei baix des empuches 1946. Apreciat de 2021 post-Covid qui est tout excepcional et les badudes que tournent partie à la baix et que podem parlar d'une tendance qui s'observe des empuches dezenat d'anades. Et d'an passat que sont 723.000 nenes qui badun, si 19.000 de menys qu'en 2021. Aquesta baixa ne pertoca chens que la France, 8 països de mai de 10 milions de poblans qu'han vist decréixer era lua populació. Et d'indici conjunctural de fecunditat qu'ha passat de 2 mainats per hen de a 1,8 en 2022. Mais el niveu necessari a renouvellement de les generacions qu'est de 2,1 mainat per hen. És cau alarma? Que cau bremba qu'aquest renouvellement que s'est tabé d'aperas migracions. Sus una creixença anau de 200.000 poblans, 50.000 que són ligats al solde natural e 150.000 al solde migratori, qui contribuirait donc als 3/4 d'aquesta creixença. Aut element explicatiu és pareix qu'han es los mainats de mei en mei tard. En 1974, ua hen qu'aveva sue purme mainat a 23 ans, uei qu'ei 29. Aquest arretar que pot crear una baixa artificial de la natalitat, puisqu'aquests mainats que van bade, mais un drimeitar. Ainsi, era France que demura et país el mei fecu de l'Union Europea. Autre chiffre qui pareix en aquest bilans és décès, qui sont un nombre de 667.000 en 2022, si 5.000 de mei qu'en 2021. Et la mortalitat que progressa et que se podem demandar si caucare de punctual ou una tendència. Mais ateu també el nombre de décès atau considerat n'est pas forçadament un bu ensenyadu, que cau hica en perspectiva d'aper evolució de l'esperança de vida. En efet, és la mortalitat que creix tot simplement pramo de la populació qui se vieille, mercès a la creixença de l'esperança de vida. A nivell mundial, les persones atiades que constitueixen el grup d'àdia qui coneix la creixença era mei ràpida. En 2018, pet purme cop el nombre de persones atiades que depassa el nombre de mainats de menys de 5 ans. Si l'esperança de vida que estagna en 2022 a 85,2 ans taras henes e 79,3 ans tats homens, e la France n'a perdut sonque un mes e miei d'esperança de vida des empuches 2019, darrere nada abans Covid, contra 1 an tar Inglaterra e tats Estats Units e 2 ans tara Russia. Si les statistiques en tostem d'este hicades en perspective que hi ha toute una tendència qui s'observe et qui pourrait amener l'Europe a 1,5 mainat per hen en cauques d'anades. Els economistes que craignent l'impact d'aquest envelliment sur l'economia, puisqu'entraînerait una baixa de la populació activa e una creixença dels costs ligats a l'envelliment. A terme curt o median ne podem pas francament parlar de crisi demografica, surtot si gaitam als grans desfis de l'humanitat. Rescauchament climàtic, estariment de les ressources, degradació de la biodiversitat, que seram totu a d'entour de 10 miliards a la fi del segle.